ngithanda Skidong. Mina ngithanda lo music lovele upholile lona futhi yabo. Ngibona upholile. Okay, masicela uSkidong ngisaba Like The Soul Squad ngeke yeah, it's umntwana ubuye like yeah, umntwana ngesa shine ngigig guide ne apho msisageleza la. Abantwana bakhona esayidini labo vele bazobe bathenga. Manager uyamela ngorganize le. Funa abayi3. Manager ithanda amantombazana. Sonke sithanda futhi kuzoba nama surprise guest, ama artist vele. Oh, Yo, what up, people? It's Cassie Pulse from the streets. For the streets. Back again, new episode, new people. So today we are having the best Jew in Cassie, in music. So Amachita, I thought better intro. I want okay, Tina Itaubani, the Tunang, same time. Sure, Amachita. Hola bafethu, naki na the Lokshin Soul from the Soul Squad. Ke tlhamo ko ka slela ka le ba reke maiboye. In a Valentine Yakai. And now fit in the junior, one of the Soul Squad. Namings were like us. Okay, I will. So let's start at the beginning. How did you two first connect? Was it a friendship thing or a very Kiki, if you're frostani to attend some cheetah? Na connect at the beginning, Dala same page. Maybe from now 13. Now, yeah. So mina vele ukuthi khot manam vele DJ operator ngesound. So kwana lapho vele ngatshontsha khona bekune event ngitshontsha khona ngabamba ahlangana vele. So khona beso stayini konje event yethu. Insomnia yokuqala insomnia. Yokuqala bekungana bo DJ fi. Qala lapho vele. Qala ukufundisa ukufundisa. Nama ups and downs vele uyazi vele hey manje ngashaya hashi second week vele second event kamayuth is street track 2023 12 August bekubusithu futhi bekubusithu sandala yazi amona umake mind you lapho angazi next na umuntu aziyo mina mengiya ngokuthi just nje ngicollector music vele mina sure mengumuntu ocollector music vele yabo umuntu ocollector music umuntu like sifrostana kahle ukudlala exclusive yangithola yeah ama track like angakaphumi so ku internet yeah wekho ku internet ama track so nothenga emntwini producer sure siyapha kwamanye siyapha kuma producer amanye yabona sathola ngezinye indlela ethwa so yeah nanike umuntu collector feel like ethwa umntwana nikamga music vele because umntwana uthi umladla ka di marking lithe di visual yabo airblomile nje limajita ko room umntwana ke yena vele opressa ayithwa na iplay next download umntwana ba download ayaze like ba keep album bese mi bakhiphile ba dropile izolo umntwana uzoza vandag adlale vele mengazi ukuthi kuzodlala umntwana vele yabo so umntwana swisa kanjalo so yaqhubeka kanjalo baba nama event vele so ustayo yokuqala wayenzeka ukuthi sisifundise khona lapha yana ayithola and leyo ku2 vele hayi ngani ukuthi ayintwana asivaye mina ngizoma lapha esayidini ngizobona bona ukuthi akwenzakala yeah because like why mina vele ngiyabasaba jo abantu etho umntwana vele ayimekazi umntwana vele first learner vele namanje vele umuntu vele nengepati ke saqala ukudlala ke ngama CJ lawa qala manoma so la difficult la ku advance my kule first gig leyo but banjayile za event impintshithu yeah obvious maye vele waza vele wasitshela vele ukuthi into kanje na kanje velile bafethu ngenzi into kanje ayibona sure hayi yabanjore hayi feeder fake ntwana ayibona afake yeah same day yakwadlaliwa mara mnayi mengilo ngibamba bamba nje kuphela yabona angilo ngiyathinta ngenza ngathi vele ngiyadlala yabona yeah hayi vele kwayenzeka vele ukuthi akuye kwesikhathi vele ngeqaba because mina vele into ukuthi ngilike ngagcina sengilanayo
nami ngizifrostana le disc vele yabo. Sure. Yeah. So mfethu so Grand Sharp wena ileza yothi busy ngama wathini cross DJ and stuff Yeah. mastermind yakho. Yeah. So man, okay. So awusitshela ukuthi kuphi la ubone khona ukuthi hey man asi passion Grand Sharp identity yimi kahle Grand Sharp. Into yami. Yeah. Ayuthi passion yimi mina bengiphilele bempilo leso. Yeah, njengoba ngisho ukuthi vele le ikhotmani lami u DJ. Yeah. So behlezilwa vele ngingafuni uvama step 1 ngafuni ayifuni ukuthi ngifane nayo. Yeah. Ngidlala. My business laptop ngiyikoba kancane emaroomini ngiyikoba. One day ngangibona ngichuza. Atafuna neviki ebusuku. Sakhona yangrasela ufuna. Mangabona ukuthi hayi Grand Sharp. Into yami. Yeah. Ubuyela futhi Ngilandela. ngangithola futhi ayangala yabona vele ukuthi sengideyazi ukuthi vele ngiyadlala manje into egrela. Then ngabona lapho utho noma umuntu athi watwati mina bengiye ngiqhubeka futhi then ngabona lapho uthi into egrela into vele efanele Ngiyafuneka la Grand Sharp. Yeah. Oh. Oh yeah, probably. That's in fear. So I mean, obviously number need to obvious should na iroom le maybe by 2 na bethola amajiti nibonela ukuthi yeah hayi ngibona sayithu hayi i1 bonela uthando wakhe namthando wakhe Music, asithanda music ofanayo. It's just that my sister asiza accommodate mara straight personal music uthanda music wakhe nangithanda wakhe uthanda skidong iskidongo. Mina ngithanda lo music lo vele upholile lona mfethu yabo. ngibona upholile okay masicela uskidong isamba kanjani skidong and like not actual like kakhulu think favorite artist vele DJ ngithanda umduka kakhulu. Okay. Sithashi skidong yana bibi lapho lo bass lapho esayidini. Yeah. ngifuna ucaba mina uthi iskidong into enjani phela angisi DJ yabo Into enjani? understanding next Ngizothi into enjani? Ipiano man lo drum khona ezothi lo drum le iphezulu ishaya phezulu. okay Ya mama simple neziningi. okay Yeah. Ayigcwele ngesinespire. May Wena izinto soft zakhe. so hambela through amapiano or so through love songs or something. Love song. Love song. Ayo ngathi ngithanda love song ngantana. Ipiano man. Ukuthi ipiano relaxing. Yeah. Into ezipholile like ipholile pholas mfethu. Ayibamba. Yeah, into ezihamba kahle mfethu. Into ezingarasa. Okay, so maybe ni connect again to nenza kanjani because uthi uthanda umsindo wena uthanda umsindo Azithu. Mesithuka mina uthi siswali. Ukuthi hayi mntwana vandag Say crowd actually. uyabona ukuthi mfana kwenzakalani mfana. Ngakhula futhi sithanda ukudlala eSoweto. Yabona mesingathi sithola igig eSoweto hayi sijabula kakhulu. eSoweto Yeah. on Because eSoweto udlalela le likhaya lakhona vele hayi lapha ya uzodlala kamnandi lapha ya. The music vele ba understand culture yabo vele. Yabona into esidlalayo baya understand le. La emakasana lana khona laba few vele baya understand la. Usadlala ba kinyaka lekom. Bathi Kinyaka shebe. batla into yabo. Mina batla wabala. Udila kanjani? Into kanjani so like made Ngidila ngayo kanjani? mfethu nomlebelela mfethu umuntu sometimes mfethu ra lebelela kwakhe mfethu ayibile wabona ha re kana re khathetse vele re no lebelela i1 mfethu ra lebelela because like yo mfethu salo wabona nthwele hore motho wa tla ko wena yini after la yo I know why bora kana ukuthi mina ngena nisijayivise like wabona motho like ish bora manje sithi rona yena manje urena uyithe Manje uthi kuphela ku8 ku7. wayebo Eish. so manje ish amfethu wabona le crowd sometimes mfethu sana lo tena mayabo labo pula bangazamathola phela probably la ngakhala phela i crowd abantu abadakiwe futhi Esangithi basidlala siyangi crowd, siyangi volume crowd. Sayithola vele relaxing crowd isikhathi neveni. okay so nina nayi specific thing ukuthi athina into esidlala ngayile or namba nge-crowd yeah samba crowd but kabaya like kabaya into sidlala iskidong Yeah. skidong cause yiso manje like si honest dominator yabo so danada ish yabona lezi i-commercial enhle sidlale last year lapha yaqala kuma September yabo
nokhona istaff esisicollectayo sabo Scots nabo Sibanibani abantu like mebabona mebadumile vele last year vele yabamba abo Benzo so wabona umabalabala nami ngimangela ukuthi ayithi vele umabalabala abo lyric inkoshile lethi yimemo le Tobet yeah le Tobet yeah nazo lezo yabo like sizidlale kulo December lo like mesidlala ama track afana nalawo Tobet December because wonke umuntu vele uzibona hayi phela phezulu mama ngalento le ya khona la emakasini. Live question, Majida. What have you learned about yourself through creative disagreement, Gresham? Okay. Mina ngasho ukuthi into engifundile ukuthi ezinye izinto kumele nizenze nithu vele ngenkani vele. Yeah. Ezinye izinto ipheye yafuneka. Ingqondo ezihlukahlukene zafuneka. Yeah, obvious one thing yeah. Into engisho njengoba uShuntana ukuthi mina nginenkathesi saqala bengikwazi ukudlala. Umntana baka collector music. Mina should bengeke ngibe blind. Ngoba bebangaze nge-exclusive bengeke ngibe blind. mina Ungekho music yeah. Music antwana bebangeke bawazi ungekho mina. Yeah. Ayazwa. Yeah. like through collection music umchita mayo uzoba bathole vama number lamachita la abamsendeli ngoba contact uzobona ndoda bakhona labantu ndoda so like ndoda awukazwa scam through lento I think phela i-scam singaba khona angiscale abanye na futhi ngibangena ngokuthi like if ngiyabona ngisho khona laba vele ngeke baze bakukhulumise vele ngibangena ngokuthi hayi ngifuna ukubooka into ezikanjalo yabona hayi ndina ngiphendula khulume nami bese ngithi hayi okay ngizobuya ku yabo ngimtshela omunye ukuthi save number yami ngizobuya ku obvious amela busy post angimonya comment like ngimnika lento leyo ukuthi uyashaya yeah into ezikanjalo vele hayi sinini nami obvious mengipostile lapha yabo ukuthi umntwana umuntu kanje na kanje yabo angigcina sengiyamtshela ukuthi hayi ngiyamkhipha kuleyo ukuthi ngifuna ukumbooka manje sengiyamtshela ngiyambuza yo hayi liyashaya le manje uthi ngangenzela lona ngemalini so yabo awutshela umuntu ndoda ukuthi hayi angayi 250 for yona track yabo yeah athi ngayi 250 for yona le track leyo obvious ngizokhipha vele nami just ukuthi 250 ngome ewani ngoma ngiyibhangi 250 yes that's the highest amount of I keep through a track or what is the highest for a track anyone 4 yeah 400 how many minutes mfethu 6 minutes 7 minutes track lakhona ya 6 minutes 7 minutes marwazi ukuthi amatrack akhona mebaphuma kuma 3 years because lamanje salokhi track yakho ku internet alikho ku internet yeah utholakala simple because itrack lakhona ngiyalikhumbula ukuthi elaka bathini uRowan enye uRowan mesa ngitry Tribe Soul out yakhona but i track yona barke Momo's House yeah siphumile manje yini nayo manje nalabo abanye nafuthi mina nafuthi manje ngilahlile like ngilahlile angisanayo angazi ukuthi phelele ukuthi mina ingoma yakho nizwe ku TikTok ude shizema lutho uyizwe vele sidlala ke yinto vele into esifuna obvious nale elizamangisa so like that track easy yalahleka le track yakho mara ngisho ukuthi mina ngingena ku laptop ngayithola khona nezinye izinto lapha khona amanye ama track ngaboni just afuna isikhathi zibhaya ama track like ngihlezi ngabhaya amanye vele mebangaya for free yabona ukuthi abantu banayo into ekanje yabo yeah so nabaye basanungala like ama track bangakawaqedi vele but injani lighting ngibuza ukuthi injani le track lena abantu ezikanje kushodani lana ngiyasho ukuthi hayi igrey like hayi grey like ngibelieve ukuthi like nginayo indlebe for music for lento le yeah so if umuntu ke ucomment njengoba umuntu abanye bazwala kuwe bacela ama advice ukuthi injani etho so if wayithatha like in ukuthi injani then wathasho igrey then unithathe ugawugida nishaya la angeke barasa angeke bathi besho ukuthi ayise into eniyenzayo bathi copy what leyo bayenza kabhaya if like uthatha ingoma yakhe wayenza
i-revisit hayi Oh. sayithi rename like wayithatha wayenza Wazenzele i-revisit yakho. nozenzele yakho while angakayidropi lo muntu lo Maybe wena wathatha vocal wathatha leya vocal yaleya ngoma Wazenzele leya i-beat, like wena wazenzela i-beat bese wayihlanganisa bese yavaya ingoma obvious like yabona leya vision le yakhe like abantu angeke basayitholisise kahle ukuthi kahle kahle which is which yabo because manje wena uthathile wafaka iy'payisi zakho while ngingakayidropi i-track yami so kushuthi yami nalaba la izodropa khona like angeke babe nalento leyo. ya lento leya so ya abanye bakwatela lezo zinto vele nanoma sewuyidropile i-track uphinde ushaye i-revisit like uyenza like bese maybe udropile ngiyayithatha ngiyenze i-revisit khona abanye bayikwatelayo lento leyo because awumcelanga yeah i-flow so for example things maybe yabona itobetsa le yakudala le house yabona le yamanje i-revisit ke bayibiza la kuthatha i-vocal azenzele yeah ma-rework yeah manje le tobetsa manje yaziwa le yakudala le abantu Yeah, avela abantu Streamer- abasanandaba ukustreama nayo. basayistream thina abanye vele asiyazi le kudala anami ngingasho ukuthi le yakudala le angiyazisisa Mhm. angisho ukuthi iyabheda angazi ukuthi like lama khona le vocal leya mjida lo munye phakathi kwaleya ngoma leya hey wayibona leya vocal angicali like honestly angiyazi leya vocal so Machida man fanele sitshele nge-life man uthi for nina personal ne how do you balance the individual life ne-life leyo uthi ni-share as-Jew nisibalansa kanjani mina ngaqala mina soba njengoba bengisasesigela la Steve yeah ebengirasela endlini nokuthi vele ama-weekend uma-4 landela simagigi ngapha ngishaya ama-trip eish so konje the weekend khona igigi the weekend being Thursday May Tuesday Wednesday bengibhala first pay amaranga amalanga ngathi hayi into ngizobona after yeah because vele kode weekend vele yabo bowazi ukuthi indawo vele kindawo Le- yo image like lenkulu. inale yona nthole like katla re le ka re posted or it's something yeah o ka tswella something ngabona re oh bafana ba batla Ba busy so vele ya khona. ora ba busy wabona yeah yeah nanga shura ya amfithu no yiza fela amfithu Yeah. what's fine then mo lese konhlovayo obvious ngiyaclaveka yeah manje nireacta kanjani nibona abantu banijabulela ngaphandle apart from music obvious mfethu una kitlareng na batho ba sana lihlakana le nna mo ka spana go teng vele ba re ya DJ ba bangwe ba no tsana go re like sala wa bona ntole re like wa bolela like o itebetse yeah like motho no fihla re o bitse ka lebitso like o re mo lebella mothona wa bona right man ke motsebela ka nna motho ke mfethu like fethu no ro sho ba fethu ra wena mfethu na ka ra ro tsebo DJ lo tse di so like ke di thola so nna dilo tse di so yeah my through i-question emjida ngizo-eda kancane through yona through i-discipline nihamba kanjani i-discipline because one way or another khona lapha eningavumelani khona ukuthi akuseyafet le ngoma le if ayitshintshe kanje like yabona mani ngale ndlela eniyenza ngakhona ithi ngizoba le-2 unyabambe la unyabambe la i-connection isebenza kanjani ukuthi nje uthi nje sa-understandana nje Ukuthi- just sa-understandana washo ukuthi man nenza niyapractice noma kusendlini asikazi Yeah. practice so niya-connecta nje Siya-connect. Yeah. yeah unokuthi bebafake njengoba ama-track uveyasawazi mina nafuthi ama-track angiwazaziwa yeah ngoba wasendela because kimi mina yonke into engiyitholayo like mayebaqeda ukuforward music ulanda kimi ngipha yena Then forward music ngayena bese mina ngiyadelete kanjalo ngimamela i-track engilirequestile nje kuphela bese maybe ngizocela i-track maybe ngithi la kamdlu ngithi ngifuna ngaya i-track esoleso yamdlu ngikutlile uyishapile kayi engini maybe umuntu akhona ifunayo or someone vele uzoyenza vele yabo uzoyenza so yeah ibe into enjalo yabo mfuthi ungibhayisela because umuntu vele anginayo connect yakhe yebo yeah my through khona usaqala ukurenga la uthe these nento man lento enisebenzisa nizibiza ngani i-visual othe uthi yakudala ngithi inumak khona ama-street chain ne-visual ukhuluma ngani ama-street chain angazi mina Yeah, ngozicaba okay, kahle clear, khona clear. leyo cede ukungitshela ngayo ukuthi
Yeah, imhlobo wakudala wathi Yeah, uqale yeah, ngayo. Mr. Yeah, DJ that one. wena uMark sure. Okay, yeah, that's one. Ufundiswa ubani ro uhlale phansi wayifunda Njengoba ihambe kanjani? njengoba ngisho ukuthi uBhuda vele yasebenza ngesound yabo. So that day so speed vele. Lo ngibamba wami engiyazi ukuthi ayikho into engidlalayo. Mara ngipractice. Also bame vele kunama audience. Event. Lapha indoda semdeni nami ngamangala because mina like obvious ngustile. So stile samachita sonke umntwana sena se stage manje wenzakalani manje because mina ngazi sidlala ngama phone sidlala ngama visual chaya hey le yenzani manje lapha hey nakuthi asibe because la like stage lami esikhona like la even la ungazi uyibize ngendlo indeda ngobe ile like ngamo ayifuthi nama like mokushayidisa ne like leli likhonile ngathi belibhekile manje DJ nesithunzi esiningi esethele awuboni kahle unobona like ulayida lighting say lighting le lighting le new mark layer ngidlalisa ayidlala kunjalo ngiyambona umntwana nangiyala pha akuyabamba baba umntwana Maria ishaya umntwana muslighting ushayashi maru ubizwa ilungisa futhi esemte like ngazi ngamangala musinawo umtiyaz so wenza kanjani phela so manje man phrase ngibalansise yini uthi nifika kule stage ngibona kanjani ukuthi let's say you're given a studio ne shaya music or create beat obviously lapha DJ yathola so ngibona kanjani ukuthi la music asikhandi beat seli grand vele yini engitshelayo ukuthi hayi ibeat i-grand ukuthi abantu bangalimamela la vibe stradini vele manga producer thi ni tune beat e studio vele ngibona kanjani kwenzakalani Grisha I tried mina ngiyawazi vele ama ukuthi la elements of sure maruthi ngiproduce kesazama asaberazama sesilela ke busy like yo sifakeni lapha ya ayikora ke ditsi like yore mara khaya K-tonic ke yena muthu akamputsa unthelo like engamonisa faka into kanje na kanje la utlomputso rayi muwenza kanjani ngoba thina like same day ngoma la Q mokhona na ngisho bengikhona ngayithuna lapho kuwe futhi izidonse angazi laptop kantwana ama sweet PC nobotero noma la Q ngoba usithusa savela lapha kwakho safala ngiyakhumbula la like yo mfethu into la ke itsore like busy rafaka umula ezovumelana sokuthi ayiyo mfana athi usport ayiyo mfana zu awu eliwa clap no ay akasho rana ngisiyava mara wabona beginning na restakile mo sure sastaka semde sastaka angazo by that time vele mesava vele namachita vele abukhathapila vele obvious Sportman like bathi ngubasta asitshela ama stars azwe kubasta vele uzibonisa ukuthi nini kanjalo so amara sahluleka vele sahluleka lapha sahluleka esakhohlwa ngayo fast so yona ne cancel angeke nibuyene la DJ bathi produce kenza ama beat and those things mara yona ngiyebo inkinga ngisanokuhlala mina no K-tonic vele ukhaya vele ngisanokuhlala naye isiqala itrack vele ishaye vele okay unomjito seclefas la inzansi uhlala khona la emayibuyela mara ngibona Mr. Rapal yena lo usana ukuyishaya itrack ayiqale from scratch indoda like yo sibhekile mara uphendula umlomo like fale mesana ukusho ukuthi hantwana faka into kanje ntwana abantu mongafaka into kanje like khona la ezinye izinto like meka simamela even though like singaproduce like yena uzokumamela vele ukuthi hayi amajita athi ngifaka into kanje like ayifake vele track vele azalisave vele angeke azayidelete i project yakho uzoyisave track yakho kunike yona ukuthi imamele vele tosangithi ama element siyawazi vele ukuthi mayiqala into yama point sazi ngawazi noma yipi ingoma ngatshela ukuthi yepiano ngatshela ukuthi manje after ama step maybe i3 i-break boy like i tracks aywazi kuyiza ukuthi le track leli so lihamba so la yes break point ngeke wakhipha ngeke DJ ingoma zakamjita ama-beats omjita K-tonic guess what khona someday khona no event akama youth kuzo perform sweet
nalaphaya asashaya noMichael ne Yeah. yeah sadlala la saphinda sadlala nakuphi nala eKaslaka Stumza bathi kule event le yabo Stumza le Puff and Pass Yeah. yeah Last day. yeah last year Lokuqala. yeah le Puff and Pass le hayi ngathi it was 2 Yeah. yeah So- sayidlala la nakhona before ngibuze umanage story ukuthi uhlangane nani yabo kade ngicela nini ingichazele ukuthi umjita fere uzanihlangana naye kwambe kanjani Ngiphendula. umuntu owaziyo Umntwana. oh hayi ngiyakhumbula Yeah, isho le. oh umntwana ay umntwana azwayenzani mesosta yona vele le event le insomnia yabo mesosta insomnia kasona umntwana mokuyi manager yomunye umjita oshaya hip hop nginama kumele ukhulumele phezulu Yeah. uzwakale Mikey so like umntwana vele makasicela like makazamela umjita vele lo wakhe lo ammanager vele islot ukuthi hayi ngiphethe umjita kanje ngiyacela noma namnika 20 minutes nje kuphela na 15 minutes right just for ukuthi Ubecula ne? rap yeah umjita khona uyarap angazi ukuthi bani yeah manje umntwana vele bani amcalela artist manager Ubengana stage name. stage name stage name ubani mina asimbuzanga nokumbuza ngalento abona as long as saka mention ukuthi lidoma singasamention Yeah, singasamention because uba ngathi siyamnyaza or something yeah kade usarring yeah so umntwana vele amcalela vele islot mayacela umcalela thina samtshela ukuthi asizobuya kuwe mfethu njengathi bahlezi basitshela ukuthi But ima sobuya Bakufaka- singringe namajita bakhaba setup. yabo ezinye vele bebasigaveli ilot vele basifake vele basayenza setup Basafaka vele. basafaka Basiconnect. nani Uthi adlala bakhipha speaker. uthi yadlala bakhiphe bathi ayikhali kahle Yeah. antana yuba angeke yebo so umntwana vele hayi from lapho vele hayi Mina ngicela ukumbona untwana. Athi fukushana nathi event. oh yeah after lapho vele angisho since simbe upending vele ukuthi hayi siyabuya kuwe ntwana yabo yeah na vele umntwana agcina siyabona ukuthi amajita na ayaphusha nami ngiphusha into kanje vele ungathi wasiguy slot vele kule esiqongweni yeah shades and drip ni event nyana ipost epink nyana so then asange saya lapha yana vele meka umntwana ngathi wabhayiseka ayizange aqhubeka ne zange aqhubeka mekabuya vele umntwana athi ngathi no sihlanganise zonke le Livingston shine event ngoba nani niyashaya ama event from lapho vele sacavana and umntwana vele nakudala umuntu ukuthi angazi uyi manager and beka like bomuntu vele bekacaviwe untwana like bekaza ukuthi tshe abaningi ama event organizer nokuthi manager ngathi akasicelanga uvele asizamela amagig sabona uya kwedlela no umuntu msifaka khona hana nges because nathi siyabazi abantu like mesana ukusicelela lapha nalapha wesizamele nathi mara ngasho ukuthi since sijoin industry lena nje besides since industry dlala nje like DJ ngasho ukuthi untwana vele like the soul squad and like untwana uye like yeah untwana ngisa shine ngenye gig guide ne apho msisageleza lapho indoda mwazi ukuthi Saturday kwamele ukuthi uphume lapho khona le November 29 sashaya gig bomba 4 November like last year last year 29 and be Friday man Friday ama gig 29 you ama gig 4 it date 29 November oh ama gig ngelanga 4 Friday Friday cabanga Friday indoda yokuya esigele phela kwazi activate indoda yabona Friday indoda usakhathela usabuya esigela kwamele ukuthi uphume
plus mina ngathi mengisashaya itrazana nje Yeah. ngishaya imetric and kusasa kumele ukuthi ngi-attend ekuseni ngapha kusamele ukuthi Ngiyacaba uyayithola yaba into zokuthi manje kumele ukuthi vele siphume awuntwana vele uyosiphushile Yeah. uyosiphushile hayi then from lapho kwaba ne-event yangazi party with the groove party with the groovist leyakasithukza leyo DJ ehlala la eThembisa wasibhuka vele umntwana ngazi waringa nomntwana vele sekuyimanager yethu vele wasenzela laphayana saba great vele and manje saba impinji futhi vele from lapho saba yimpinji izinto zihamba kahle maye okay thengisedini lawo manje manager ufrase ungifake esitoreni sakho ukuthi ubone kanjani ukuthi akuse lamajita eferane talent ayithola izinto ezinjalo ngasondele ngasemayikini yabona mic le amajita vele hayi ngithatha vele music abawudlalayo yabo so ngabona ukuthi bontwana ngawafaka ngale vele ukuthi vele baziwa abantu yabo ubafaka ezintweni yeah hayi fi ngiyakuzwa maye babiza ngani what is that guy lo guy oculayo uphelele vaya ngoba le story sakhe ngathi nasasemnani phela bengingayithathi serious lento ukumanage ngizamile impintsha yami ukuthi vele nayo yabona ibe out there yeah okay yeah ngiyaget ngiyazi nokuyazi mina so awuna story behind ukuthi lamajita wena obvious akhuluma side la yeah wena kade ufuna uze side la ukuthi wena kahle hle how did you meet lamajita la long story okay ungangale ke yama gig la i4 kusho wena ukade une pressure by lapha umanager lama gig i4 la bingabi ne pressure by because abanye bengibazi yabona ngibatshe ukuthi mfethu ngiphethe abo DJ abakani ngisafraze ba plug yeah so abanye babili bathi okay ana stress faka igama nehinto zami nesithombe so ba plug amajini okay kade ungasilento leyo uthi yeah isikhathi sikanje wathi abanye vele bengazana nabo leyo okay ngiyaget manager so back to you amajita wapi nginibone man you have also e-keeper ne so is that your brand or Zero Soul Squad or e-keeper zenyu special for nina kuphela ini nisigcokayo nezekipa leza ndoda ezekipa leza like komuntu beka sprinter like beka sprinter ma besifuna ukubona na ukuthi like zizophuma the wave sifuna ngale ndlela so ziphumile the way sifuna ngakhona like beka masimple besifuna ukubona ngoma simple kuphela so inkinga ukuthi angisho abo amajita wonke imizimba emncane vele akekho umuntu angathi unomzimba naye ngibhaye nabo medium ngibhaye eyi1 kahle yabo baba small one and lo medium lo angazi ukuthi ngimthengela abantu so eziyi2 ngabhaye extra small eziyi2 ngabhaye small ngabhaye 1 medium so manje esinye ngasiga umuntu feli umuntu ngoba hayi lo muntu lengathi negama bende lobheka khona vele sengifuna igama ukuthi ubani umuntu lo umuntu ubani umuntu hayi sonke sabantu umuntu mabitsela ngimgayile ngaye untwana mami ngimgaya mabitsela kwazi ungibiza ngigama lo muntu ba so manje untwana yangibamba manje mina ngiphethe umedium ngaso like ngamlinganisa umedium ngiyabona ayibo umedium wangihlala kaso because mina ngiyishoti yimi umshoti vele kubo bonke amajita vele mina expect ukuthi bengiyothatha extra small because mangifika eshop ngivele ngafika ngathatha zonke lezi ekipa lezi ezimhlophe ezi5 yabona ngithatha ukuthatha lezi ekipa lezi ngithatha kanto lokuthi obvious ngisebenza eshop nami ngiyazi extra small into engilinganayo kanti hayi ama small cards zonke lezi zinto lezi so truth nalo medium vele small cards yabona so ulingana mina medium so amajita ngwagaya travel skipper sakho senza so ngathi vest untwana naku Mr Manager lana yabo so ibe into ukuthi manje ngagcina sengizibeke endlini vele wathatha mina nalomuntu lo yave so mara andikaze nabanale idea ukuthi access kumele sibe ne brand yethu yona iyo vele because like sesat after kushaya logo vele ngicela enye out yami vele ukuthi hey ntana no ish re batla go phusha ka matla no re batla ka tsela ka ofela so ngazo kindlela re kopora shapele ntweso abo kopa logo ntweso imjita wam cam da so ayitswana
ngamtshela vele ukuthi ntwana fresh ushapele ntwe sona nari batlo yetsa so my after uyishaya lento leya vele ngashaya ikipa osashaya vele ikipa namachita from lapho asanga saphinde sayilandela into yakhona mabe siplanile vele mara masiplanile ukuthi like kumele ukuthi sibe ne-brand into ezikanjalo so ayizange like yo into yakhona sinaka it's just that ngihlezi ngibusy umntwana manje akasekho busy yena no yimi ngiwami ngibusy manje bona ngisasithola isikhathi sika so manje ngisanga siyahlala phansi okay manje sokhipha into kanje nakanje mara umjita angenze plan ngithi since esengeke busy ushithi le ndaba logging up umjita uceda isikhala manje umntwana into zekipa vele njengoba usenze empahleni uye vele uzazi impahla vele ikipa vele ngithola maye ikipenda big door hayi angitshonji mina angitshonji ayise not ukutshonja big door angithi mara uyathengisa nge-what price nge-stuff stuff price hayi ndoda akhona abantu vele ngibabhayelayo vele like abantu basefamilini nje kuphela mara ungafika umuntu nje wasekhaya because ngisebenzela khona la ungafika umuntu wasekhaya athi ntwana usipana yini ntwana wena ntwana sihlombhayela ka stuff price into ezikanjalo like hayi ngizothi sure ngizovuma nje kuphela angeke ngize ngiyenze lento leyo because like abantu ababhaba ngakubambisa yabo because umuntu ukhuluma naye manje ufuna ukunika imali esandleni athi bahamba izofuna how many percent like ukhuluma naphambi kwestaff sakho maye bayezwa labantu la uthi le funa amachiti phela abantu baseKastline into ezikanjalo ngibabhayeli na staff maye man through bathi ucede isigela so ufuna ukuqhubeka or ngiplan ukuqhubeka ngisigela vele le yakhona iHotman lami elinye futhi elilandelayo ishaya ilighting vele so like mawuqhubeka uvaya isigela uyenze music or ngifuna ukushaya lighting so nami wababiza nge-lighting like because akhona ngathi mile motion pictures angazi motion pictures mara yabona le out course yakho ni media I once had media so ishaya lighting so sure shaya lighting kuma event big event ngoba last besita pelu la one issue last lighting vela ama light yini nizobani so nami ivele uNkulunkulu athi vele nama basithi ngenzi la set vele ngiyakhona sure so Jitane, what personal struggles have influenced your music in journey vele since ngibonakala ngathi into ethi le sivaya nayo waya asifana Green Sharp yini ama struggles ngathi nibe nayo life ina ngathi anibisele emuva so emusicini mangiqala mina ngasho uzoqala jealous like us amona nolumobhaya vele saqala vele but hayishaya bheka le bakhuluma na clear plus ntula like ish like bekise fetha mainly folk man like it's not about le DJ like it's not maybe batho ba baba cha beke frostane la disc na fethu ayiswara cause liko disking saleka amporke affair nyana ayiswara amporke affair cause saleka thola umjito mongwe nyana yomva isa di trials sa di Highlands Park ukuthi so ayiswara so like bekisethi ke like antwe like na so ntwana ke na or like woza like wongoyo right usika kwa bathu uzwakala ntwana arishapela idea basikhuluma dia Foster ayibonile le ebile nayo nale basangwe batleza ngathi ya DJ ngaphiya bamba so alibatipa live straight ngabo event so utloka dipulelo siningi salaka utloka ntwana ba bayibutse ko sikolong or hayi le Fruitman lakho yazi next yabona vele music sayigcwala vele ayi music ay blind mara hayi when it comes to teacher hayi yazi next like lona kuno level la 1 na ka level la kwakhe like nelintina lutse because like abangiface mara bathi bagale ba rulampi ne ke bacaba nekubacaba like akasho ara intwana maruru zwakala like azange mfela lapilo yabona
so like kayitsa vele yeah like mara this. probably bathi ukuthi unga-expect vele ukuthi Ngikho- ama-surroundings wakho yiba Yeah, vele That's why ngikutshela ukuthi la ekas like angithandi like namagiga nalali mongathi uthetha ukubheka la ekas this esilalile la ekas Amanye vele siyasho, man. i-14 i-15 yeah i-15 asi 15 i-15 today since iqalile this year asikakalali la ekas mandlala ikasi maybe kuyo ukuthi maybe umuntu vele ngicafa man ngicela yeah ucelile grand vele njengafrotman Yeah. like khona la operator khona and so sanukusifaka vele ku line up vele sifake so cabanga lo lekhotman belingafuni manje Bona support Zamele. aliyabona ukuthi exent yenza ifele and Great. jealous when it comes to jealous like us mfana ngokumonela ukuthi vele modlala like us uhale ayibuye hayi mfana manje ngijabulisa ukuthi lo mona lo azange wenze next ama challenge la vele sikwazile vele kulwa Njengoba manje- angisho manje ithi ama best DJ la mayibu ngibeka istamp la yeah ngibeka istamp in la. and pair Yeah. yeah I was feel like it. mfethu bakhona abanye ke bafuna ukusiphikisa musical yabo bathi hayi thina siphethe into ezikanje wena ngusitshele kanje nakanje ngathi mechawa ngelanga lakhona event same day ndoda so vuka ama debates manje uthi hayi nina music hard yayi uncompliant thina siphethe lonke exclusive esilifunayo ana futhi ngithi ngiyasavoid zangilandelela like isibizi sikhombe enye DJ angisho sibiza amagama la Yeah. Ngiyafuna amagama ngoba nabazongishaya Ama-viewers bafuna la magama. ndoda angikwazi ukuzongishaya then abantu la bayashaya kumele usho ukuthi bonke bayashaya Tepo. bayashaya bonke and bayashaya Akushaya hayi angithi wena makakushaya Uzoyenzani noma ngishonge- ngimshange namba ngimshange na yabo ngiyambonisa ngebeat yabo so manje bakhuluma kakhulu so umuntu mara uTJ khona wasemayibu yeah bala Yeah. emayibuye okay wabalabo yeah basicompare ne DJ yala emayibuye yinye so ihlala phezulu lenza hayi mayibu sala isiphakathini esifakathini yeah so manje basho ukuthi yana thina la ekhaya siyasigcwala umuntu okanje hani nina nizemumva Ngigi nina, ngigi anenze next Yeah. Leso sikhathi leso siceda ukungena ku-Envy League vele ku-record label lesikulo manje vele yeah angasitshela mina ngathi hayi bafethu naye ngikhulume kakhulu vane ngifunela itrack elikanje nelanje nakasibani bakhe ngathi bayofuna i-suspension yakamdu la track le angazi nami ukuthi umdu uyititle kanjalo because namanye ngathi isalokhiwe le track mina ishezema laphaya ayiveli ayikatholakala yeah mara ukuthi umdu uyititle kaso angazi because amanye ama-track mebangayo ngoba ngishilo ukuthi vele i-connect kamdu anginayo mara ama-track like ukhuluma naye angikaze ngakhuluma naye but ama-track wakhe mengiwathola amanye ama-exclusive wakhe and like lela lisaqinile namanje ngabatshela kanjani ngathi hambani yofunani i-track elikanje mina nilitholile nibuyeni kimi-ke nizokhuluma nami since same day maybe manje sina 2 years or 3 years 2 years ne maybe sina 2 years bebe ngibatshele yona lento leyo azange baphinda babuya like shuthi abakalitholi abangalitholi namba yena angeke nokukhuluma nathi futhi manje angeke ukukhuluma nathi angeke bakhulume futhi bangahleka nathi show into ezikanjalo mara leli never ngiyabetha ngiyabetha bangalithola ngabanikeza nemali phezulu ngingazi ukuthi ngithatha phi imali yakhona mara ngabanika yona njalo marungaka ukuthi hayi bafana bama isebenzile bani kanje naye manikazi cela ukunikeza nomunye music le my through since ngiyatheka kunenkinga nike na hlanganisa nabo abantu basekazi like yabo manje kunokuba nama event ekasi man yeah like kuba nabo DJ bozibani what ipost manje yabona ukuchange yeah nike na join kule through leyo nto le like ukuthi basibook banibhuke nabo yethola abo DJ basemayibuye yethola hlangene yeah almost la mayibu like la emayibuyo ngaphandle la emayibuye njengale batheni yaka Lucas ngibona khona post ngibone ka Lucas Lucas manje ngibone bathi birthday celebration yaka Lucas into engisho ukuthi like asa Lucas actually so ile mo I think yes le post le like le Lucas uva Lucas yes yeah Lucas akusilaka Lo, yeah. nibakutshisa khona inkomo hayibo la mina ngithi DJ
Lucas Blackton sakho Ngayibheke na wena. khona urekshwa dipudi la sedini kune wathwathi I-tavern oyiza ngoLucas. tavern Oh, shuya sikhuluma into efanayo. Kunomuntu ostyle la. yeah bathi kuyahost Mina ngibona kunabo DJ ama DJ nyana awufuni ukuthi emasofeni maybe angazi mina le manje bale Lucas celebration upcoming black i-poster khona so like angazi i-styling yakhona manila amagama la la Kevin Isa ya Sofeni. Iva ile Sofeni. enye DJ bathu Yeah. Starboy DJ Into engisho ukuthi mina like us. olezana izingeni Nathi asifuni like us funa ngathi bayadonsa like but modu like asela naye uyaziyenzela nathi siyazenzela yabona because kudala vele mesigayana vele opportunity ukuthi antwana senze into kanje this time asinifakeni yabo yeah nabo mebayenzile bangasihafi into ezikanjalo like amajita amabhaya like us up until isibone ukuthi like hayi man ngathi khona into eyenzakalayo like kunoku yeah competition yakhona ya necessary saqala saye ukisaba ama resident lapha emasofeni ne from lapho sayeka vele emasofeni sanga saphinda sathola la sina resident akhona futhi mara magigi bela mara lokathi makhimole kaza ke on ina DJ emasofeni yeah like ke sa mesihlezi siya Friday Thursday Saturday Friday njalo So much man phela the topic ngithena ibamba mana uthi ama DJ badla abantwana. yeah scanning emjoli So yeah. So man the topic le ngithengathi ngiyayicabanga man ngayithola interesting man ngithi should nami vele ngathi ngiyayiqala la ile ngizobadla labantwana. bathi ucherry uzoba ngivana ucherry la makafika bona umjita la ucherry akazasuke le yeah kibone njalo like yabona about DJ Njani explain that vele. uthi kuphendule into leyo hayi phendula mina vela ngifuna ukuphendule like ma DJ Yeah. wenza movement like obvious spotlight soka kuwo ngithola obvious store na sokubheka fix store asina chance ngoba spotlight school mara satshelana ukuthi uthamba mfana unomkhuza futhi nithi nama mfana nangiyakena ke khuzana ngeke no khuza batho right hayi mola ke kotsi. mola uska yira ntwiki re tlile mo ona le umsebenzi motho ke na le motho yeah a re shape ntshwa rona re tloga seleng sa rona re noenyana re blomenyana cause re ka snotswa ka mnyako re fetso DJ ka manje akizo tsonzo re at least re blomenyana relaxenyana just to paisisa batho ba ska ba le re maya ba re lebeletse ba re latelle se ba re bolayana heyo so hayi mfethu into etsa bu DJ tsa banyana mi babanye u DJ maybe baba so abantwana ndlaleli ku since ukehlehle okay jito yajola na uyajola yena akakhulu yena kakhulu semshadweni singene kulo semshadweni wena usemshadweni icherabi thini maye wena maye ebusuku obviously gig maybe icala ngo9 lizophela la litinyana la ithatha kanjani icherabi le ndaba le ngoba obviously hayi uyala basibangile ndoda uya-understand umuntu leyana umuntu understand nayo ngimthipa vele ukuthi hayi kusasa kunento ekanje nakanje angimtsheli maybe ngalilula ngalelo uzokwata vele uyakwata like ngitshela kanje ngimtshela same day if ngimtshela same day event ukuthi manje ukuthi ngikikini uzokwata ngitshela like ubona ngathi manje yawe ubona ngathi manje ngathi yakukhonte like ngizenzayo like ngimshikashikanyana ukuthi like ngathi ngifuna ukuphuma ngegroup yeah so like ngiyamtshela ukuthi hayi bona mthweso leso ka usangitsweletse and ka re ke tlo ba le gigtse 2 or 3 into ezikanjalo so from lapho ngizoyenzani ngizomtshela vele ukuthi hey mfethu bona ka usanalo mthweso ke then sovumelana yabona yena kusumuntu orasayo mfethu uyarasa mara kusumuntu uyarasa nginamanga ngithi kusumuntu orasayo hayi uyarasa straight because mele kuwavana igigini
ngazama ukubana umntana misha manager Mr Manager misha ama-chillers vava so misifika vele safika ngokubanda ngelanga lakhona abantu bebangaphuma like mukubanda semday and nami ngimforced ukuthi hayi asahambe la Sunday Sunday ne Sunday Yeah, we Sunday. Sunday be sele kathi angisakhumbuli yesterday mfethu izinto eziningi zenzakala Even- last year ngathi mesibuya somewhere sathaya yeah so kwayenzakala vele ukuthi ngifika naye lapha yana ngiyambona ukuthi hayi man akekho la sendlini yena akekho la amisingli wow ngisikhiye wethu wait wethu so I mean Iyedlila kanjani? esethe lakho mina ngasho ukuthi nawe uyaunderstand futhi yena kabloom la ekhasi from hayi Tembis ngaphandle kwekasi ngomalowo nje nama ngazi lo muntu khuluma ndoda umuntu lona ndoda ngoba nama ngimazi bafethu masimaze sonke lama viewer mara uthaka hlalana msi awumazi wena ucaba uhlala la akekho ngimaziyo mina lo muntu lo ufihla usakwazi ukuthi sihleli okhuluma ngefoni isikhathi like uyakhuluma like yamuza like ukhuluma lapha yabona baba yes njalo umuntu lo hayi uphezukwaso lesimokolo lesi mara angeke uzumazi nomuntu nokumposter maybe usitshela nje maybe wasitshela ntwana fanda ukuthi hayi man umuntu uhlala ba okay uthi uhlalaphi ke hlala ngale location phe phandle kwemayibuye Tembis yeah maybe Tembisa umlong da Tembisa uhlala thembisa umuntu wakho yeah uhlala thembisa umuntu wakho yeah wena ucaba uhlala va uhlala thembisa na uhlala lapho manje uhlala thembisa la bafika uhlala eMadrid oh yeah so wena ukuyena egigi uhlala emitrend hayi wena unenza ngathi akamanzi ucaba angimazi shishi lo maybe wena lo umthithi ucava lo omunye uhlala maybe wama-cliffers ngithanda indaba zabantu ngewahlangana abakhona egigini nyani or somewhere la akaza begigi khabo envike yazi ha hey wasimuphi ndoda ndoda mina ngazi umuntu wakho manje wabuza izinto oyophikisa ngimthithi amatshela lo muntu lo eh ngazi niyakufuna ngalithi sifelo yini ubhizi umthithi hayi akakho busy angazi mina hayi akangazi umthuni So manje man speaking about gele ne. Ngathi le question ayibalekile. Ni handlela kanjani ilast Grand Sharp? Ukhalela ngoba ngiyanizwa ukuthi niyakhuzana ne. Ngoba ngamkhuza umjida manje 2 minutes hayi umjida sekaphuma ngamakhoneni. ayitha iphendule waye ngiphendula wesho ukhuzana No yamkhuza umuntu 2 minutes obvious amtsiba ngani round umkhala no then jiki ubetha khona. waze khoneni so did you want lapho abasakufika sila uye futhi lona ukubheka la bantu ntombazana bakubheke kanjani like yabo ulokuthi nami sometimes sanokusho ukubheka lo muntu ubheke kanjani into zikanjalo like athi like babona ba actors izinto babona public yakhomba umuntu akhona yajayiva like anize entertain siphela siyabona yabona and bazoba ngagcokanga kanjani abantu like sure awumanage kanjani abangagcokanga I manage hayi labantwana basukushisa kanje vele usho into engaka wena DJ uyabheka and uyazi leti nengqondo yayo ethona yafanishile yafanga nabangagcokanga so yeah ibona man Eish hayi mina ngaziphendulela mara mina ukuthi manje zivuka spec azi mina mangidlala banokuthi ay lezi serious lezi like asbe nokujaya ngathi abuskoda just ushaya isipana ngathi ukuthi ngathi Mention like ni sober or like nigena share like so most no amarai so ahasa maybe after ukudlala olento lengantisiste yeah sishani uzavela satshelana ufike eventini aziphuza amanzi manje abantu bavela bathi lezi zinja zinomali lezi ziyahlaka lezi hayi zidlinje azina next like sithenga amanzi lapha mfethu emakuleni sama 5 vele shesengena say 5 sithenga amanzi ay 5 ay 7 rand emakuleni ova ntwana fa spila amanzi lapha
Sisiphuzele sifase haphi spam basinikwe kwethu ngokuthi basinikwe kwethu. Like Uma kanje. Uma so vele. John, this is general ukuthi vele must be professional ukuze nathi brand ithi ibonakala. Bonakala. Ngoba nomuntu vele umbuka uthalo ibrand. Ungavike maqeda ugiga nawe ushaya isilala la kule event le. lapho kule event le hayi le Yeah, vele reputation yeah. Otherwise ke ukuthi maybe impintsheni njenge Envy so Yeah. uhostile. Ma hostile obvious ngamele vele siblock. Envy noma yiyo vele mebayenzile ama event. Yiyo vele ama event ongenza ukuthi esipanini banginika ama warning la. Yiyo. Intshalo uthi vele mawune event uthi esipaneni banamanga uzonginota. Ndoda ngiyahamba mina ndoda. Ayitshela sometimes manager mina mfethu hayi umuntu like naye ke yama host ama event vele. Umthiphe ngathi mfane. Ngaza ngidla nayo vele. Hlale lapha ngitshela intwana. Mara. Khona enye igigi engifuna ukuyodabula esinye istina yo. Ngiphethe music onyu vele. Ayikhule vele nabo Tribe Soul vele nabo Benny Exclusive. Yeah, yabo. Wona umuntu owala Abotse abo DJ tse yabo like leza sesowethu like yeah ikhule nazo yayibona abumaqala bayo so maye vele yang understand ngisanokubuya vele obvious sometimes sanokuhlaba vele ngithi mekumele ukuthi ngibhayise lapha singiyalala manje lapha ngimile ivele idlule vele ilahle vele isilahle lithava ubloma kana imuva uzobuya more right so mawumthi to understand la unqobo mawuphethe umuntu onjani. hayi no understand I feel Talking about brand legama leli Lesu squad. nithole kanjani nihlanganise kanjani? Na ngihlezi alikhuluma. Hlezi vele uyo vele nje. le Soul Squad or ama stage name yonke nyakanya le Lesu squad nje. Yeah. The Soul Squad mfethu obvious mina ngaqala ngasigaya i-stage name vele because mina ama mixtape ngiyawadropa umntwana akafuni ukudropa ama mixtape ngisho ngishaya ama mixtape waskilo esiwamamela i1 My man will drop ma here this think had this ndwele yabo enye nje i platform nyana so like mina obvious ngingashaya mixtape ngefone ni volume 1 yami ngashaya ngefone nge-cross DJ Ungareva. Buya kude vele nge-cross. ngayishapa cross DJ vele makahlezi adlala vele angibonisa mengishaya hashi vele efonini mayilaga vele Ngishaya yash vele siyophela khona sithi kuma 1 hour 30 la soyophela shaya. amasho khona mengwashamela Lense. egcineni angathi sengiyaqeda pho sengicala ukuyenza amanyala phela ngisona ukuthi maybe obvious ifoni lala la obvious mengivuke ekseni ngivuke no music hayibo ngipalelwa yini dlala lapho ngithi record start angifaka itrack ngikhuphukise kancane ngidlala imixtape lapho angakaphakami nasembhedeni ngishaya iphume vele yo itape vele ngayibhayiza ngokuthi like ngakukhuphukisa amanye ama volume kada vele No bafoni nje record. Lezo benza ngibhayizisa zokuthi bafuni faka kwi-plane mode lento le yabo ngifake lapha so like mawakhala kabhlungu ama mixtape wami Yeah, like cross DJ angisha I must start ngoma kahle. Ikhipha the way when you press so nina ama mixtape mine in Spanish sana. sispanisa FM. FL Studio manje. khona spanisa FL khona spanisa visual No kudlala vele. ya le ka di CDJ radiator Khona kumastera using i-Visual Studio. FL studio FL yakwazi shaya quality vele straight. quality Ngathi ebuhlungu futhi quality ebuhlungu Visual Visual. DJ angisho. FL produce Yeah, lengathi ne produce. fruit Fruit loop. Yeah, sibona. so uyayishaya nangayo le things le mara abantu abazi maybe abantu bongabatshela kanje bangathi uyahlanya ngishona ukuthi abanye Ngimangele nami ukuthi kwenzakala. bathi ngiyahlanya like you ikhipha quality ngathi kudlula i-CDJ quality like insakar yo akithi karo DJ yakay like kare umungwa yona like ngizothini like yo ikhipha quality. Yeah, I keep it. Now back to i-stage name The Soul Squad mina ngisho obvious ngizibiza ngode Location Soul ngizibiza ngode Location Soul untwana vele Soul J yeah Soul J that DJ yabo so my uthatha maqeda uzigaya vele stage name Soul J that DJ obvious ngode Location Soul ukuhlangana vele ukuhlangana nama souls vele yabo Oh yeah, same time. vele yathi ngabela ngathi intwana sisizothi The Soul Squad untwana Yeah. so pusha sithi The Soul Squad Solo watwana.
Kudala Endodakudala ndoda space wapenda ndoda la. Asikayi 3. Ndoda mina ngikhohliwe. Mara khona la ngathi ngithi ngingena ngithatha ngingena SNS. Yeah. Umagama wethu. Elale give SNS. SNS. Yeah. So much man, now last question before the show, man. Since ngizwe uthi IV ma record label so Sure. yeah. Yeah. So ngitshela irole elincede ngakhona so fine music journey ngoba inithole ni2 ngana record label yeah. Yini part ethi ngathi idlalile yabona le ngiyayisalute. Shout out to IV Vele. Ngisho ukuthi IV Vele yabo. Yeah. Yini? Envy. Yeah. So mina ngibona kwami ukuthi le record label vele Thembisa vele bayazi vele Sure. straight ayiphuphula. So isiboostile nathi ngokuthi saziwe kakhulu. Sibe exposed kakhulu ebantwini Thembisa. Cause vele ukena ko record label la. Asimangile It's not like asimanglemang. Yona ibig ukuthembisa i-working record label lela ngasho ibig ukuthembisa. Cause le ntwana unobona le kantwana kamkhwa betha event yona unotlala budlapha mfethu. Like watlala le ka 5 motho tsontse maybe baba ufasa ubugele. Tsontse baba batsamayile basalona ona mo like umnati abontwana. Yeah. Bangitshwara. Yeah, so It's a view. wa itsiwa ntwana like and kena motho o ithoma vele forma vele kena vele. Yeah, so ukena ko invillage vele ke yabona or like lona ore feeling trailer or like iqaviwe too much ko Thembisa especially ko Thembisa yona promoting ngasikhuluma ka rai enye wara kitso eng ka ba ke nya go basukela mo like musukela kaofela ke sukela team rai mo ba in city floor or something ayona ayre khupulile shame. So like event ngena bana nani nabona ukuthi ekuse la sinevers la zakhala la abantu bagcwele jo. Ay get down. Uzibhali. Hayi baba get down baba. Le get down le abantwana bokuhlanza le. Besibuya mfethu. Yabona. Phamwe nyoro kade bahlanza nje all over nje. Like umfethu mokuphuziwa something like mokumnandi something. Like mokhipha yonke imali yokugcina. Ngophelele. Now usho ukuthi DJ da vele umanzi. Mina ngi-DJ yanga wa DJ yalo nje phela mina mengigadile something like mokugqwele. Ngisho event. Mowethu event. Marothi ngaphandle kwabanye. Yeah, like njengoba ngaphandle baba. Hayi futhi ngaphandle na futhi it's like phakathi mokugqwele. Gqwele ku VIP general yawo yabo ukuthi kunalabantu la. Awushi nabulala imali. Yeah, hayi noma le sayenza nyama mara. Sayibona ubona imali ubona ukuthi ayiningi. Ngovuka kusasa awazi yanyamalo. Share imali encane. Awazi manje ezinye imali esisimenshine ntwana. Mara ngasho ukuthi I get down and groove you vele event esishaya vele ya. Wanyiwa vele. Like lapha wanyiwa. Yeah, before Valley show. Ngone man une poster man, une poster da utshela ama viewers la ukuthi zikhala nini kuphi amathikiti amba kanjani. Ngile ka Slilanse. Manage. Bulela makomana mara bazoyibona la. Ubulela phela icala leli le. Icala le. Niya kamazakazi. It. 1805 bulela Mkomane Street. Niya kamazakazi. Duze naba ayisithi kwabani. Nara bazobona because asifakanga ukuthi duze nakuphi but ise mayibuye 7 March September kitso re ba ke rata so yeah 7 March yeah two main show bafethu ziyakhala zoba zikhala strong abantwana bazoba khona mina ngifuna abantwana bazoba bakhona esayidini labo vele bazoba bathenga manager uyamela organize ngifuna abayi3 manager ithanda abantu sonke and futhi kuzoba nama surprise guest ama artist vele so yeah vele bazobuya sometime amathikiti amba kanje amathikiti generally 40 at the gate gate why ka check and ke 40 general ke 40 cheka kanjani le ngipost umuntu oyenza event umuntu most event yeah so 40 general
80 i-VIP cooler box 30 rand ne-half plate 30 rand akuyiwini asikhale once. Aningitsheleni through mina inkinga yabo ama-question azwala vele sekuyo-end show. Le cooler box le why vele kahle kahle kule cooler box mina ngiyi-understand. Why ngifuna ama-30 rand cooler box? Sifuna imali jo. Esho futhi lapha kuduzane ne-tavern. Kungadala kule tavern yara. Kuduzane lapho manje. Yeah. Yeah. Manje obvious not kwamele vele. Noma ukuthi nathi sikike. Phela nje ukuthi tavern Kube kakhulu. Ukuthi uzudle kwamele ukuthi uze ngazo zonke indlela jo. Mara ushaye ngeticket ushaye nge-cooler box ushaye nge-at the gate like ushaye ushaye ngayo yonke indlela. mara yona nama-ticket vele abakhiphelanga ukubukela thina real. Dasanye kuzoba nama-artist vele. Straight bahafe sinabo Yeah. sometime. Yeah, ababhadelanga ma. Awe kushuthi Bazobona artist vele straight. kuzo mina sengiyazi kuza bani. Singiya. Straight. Yeah. Awutreka. Nemcabu. Kuhle kunibuza. Yabo ama-question lawo azwakala late. Inde sesifuna ukuvala ishow. Wamani ubani? Kabza the small ro Kelvin Moore. Simple. Ubani? Inkinga labantu labenza lezi two zingafani. Yeah. Ngikhuluma ngani when DJ production Asho ukuthi uhamba nobani. Wamani ubani? Ayenzani? Noma yini. Ukazwe i-producer ne. Like producer DJ. anje phela ba-producer nengoma ezingafani. Uthi nje yonke into. Yonke into kusho ukuthi if kune-event yaka Kabza yaka Kevin Moore same day same time uzovaiva. Kevin Moore. Unovanga. Hayi mina mfethu ngizihambela no-Kelvin Moore ndoda. Hey mina basha amavesa vesa umtshita ade ngizothi fere uzova no bani Kabza since umtshita uthanda umsindo avele wena Kevin Moore vele usenza uthanda izinto eziswa. Hayi amtshita Mina vele. into uKelvin Moore ngamthanda kudala lapha sase ku-Piano Hub vele. Ngale album leli lakhe leli i-Momo's Private School leqala leli labo Time and Time nabo Gumbaya yeah lama track lawo like ngamthanda lapha ngasho ukuthi ana music engifunayo Umtshito yeah. For me I think the fucking follow tip. I'm a question asasemaningi anemara since ayithola isikhathi chayi elinye ilanga ayithola hayi akunankinga bafethu so uma sesivala lelinye yethu ayithola kuneslogan ngesishow ayithola sisonke kanje it's from the streets for the streets ayithola mase soyishaya sonke ayithola sethi from the streets for the streets yeah 1 2 let's go from the streets for the streets yeah